Ko tae mai ngā ahi e toru, ā rā ngā waihotanga o ngā uri I te muna o te ahi I Ōrākau, ki te papa o te whare pāremata. I whawhai mātou ki te kaunga. I ngā kotahi rau hono te kau mātai ngā tau ki muri. Nā e kotahi nei mātou anō te whakatutuku I te kaupapa. Me kotahi, te wako o taimi roto anō I tēnei whawhai. Whawhai whenua, e whawhai mama. Kare kau ko atu I tērā. Kua roa Tukoroirangi Morgan o Ngā Ahi e toru, ārā te kāhui o ngā iwi o Waikato, Raukawa me Ngāti Maniapoto, e takahi ana I te papa nei, kia tutuki ai Te Pire mō Ōrākau. Te kaumātai, taumātou e tatari ana. Te wā I tā mai a John Key ki runga Ōrākau, tau 2014. I reira whakataputu I atu, te wero ki mua te aruaro o tōna kāwanatanga. Kia whakaukia mai te whenua. I guess for all of us, all of our tūpuna are involved. You know, it's heavy on our hearts today why we stand here. And I guess us being here today is what that purpose was for, eh? Ko Hine Rose Irimana o Maniapoto, ko haere tahi mai me tōna pāpā, a he uri ia o tētahi tūpuna I pakanga ki Ōrākau. My father is Edward Emery, son of Te Tiriti o Waitangi and Edward Emery. My nanny is daughter of Ngā Urukehu Maraku and Ameria Maraku. They hail from Mangatoto and Napi Marae. Ko aku tāringa I kite ko taku kanohi I rongo me te moe o hoki I te putanga mai o ngā pikitea, ko te putanga mai o te roimata. I era āhuatanga, I era tupuna. Ko kōkiri hia e te minita mō te ara whiti I te pānuitanga tuatahi I te rātau ki te tautoko I te minita take tiriti o Waitangi a Paul Goldsmith. Koira te whakatuputupu mai I te mana taurete a tēnā Māori mā Pākehā mā, ki te whai hoki tēnei tauira pā mō ngā wāhi pakanga katoa me ngā pai o te riri katoa o te motu. Koira tāku e whakatena atu ki tō tātou primia. Ka tuku, te pire e te pai o te riri, e iwa ira whitu heketea te rahi, e 5 kiromita te tawhiti ki te uru o kihikihi ki ngā tūpuna Ōrākau. O tira, ko tae mai, ngā waihotanga waua tūpuna ki te rongo, ki te mātaki I ngā mahi a te kāwanatanga I tō rātau whakau, I te pire, te pai o Maumahara. Kia whakatina no hoki I tēnei uaratanga nui, ki te whakahoki I te whenua ki Ngā Ahi Toru me ngā tūpuna kei te nuku. Today is recognition of those who have gone before us and for us to instill that in the next generation after us so that these are carried on through our mokopuna and our great mokopuna and thereafter. Ka kaua te ao Māori, te ao Pākehā, e ware. Ki e nei kōrero tuku iho. Ko tutuki ngā mahi a Ngā Ahi e toru, I nā e nei, he hoki ki te kāinga ki te whakatū rōpū whakahaere hou, ki raro I te pire, ka tiaki I te wāhi pakanga. Te Kawa Paora, atu I te whanganui ātara, Aukaha. Ko te reo, te take.